Dobar dan, javljamo se iz Pule. Ovdje smo u jednom lijepom restoranu Fresh koji ima i veganske opcije. Tu sam nekada davno, 2000. godine, ako se dobro sjećam, u Istarskom narodnom kazalištu pjevao jednu manju ulogu La Clemenza di Tito pod vodstvom Dunje Vezović i bio sam inspicijent. A ovdje se nalazim sa Martinom i sa Karlom koje su završile predškolski odgoj ovdje u Puli. To su dvije tete odgajateljice, ali sad trenutno rade ovdje u restoranu. Pa evo da ih pitam za početak kako to da su otvorile ovaj restoran, to jest kako su se zaposlile ovdje, što nude i tako. Evo Karla za početak. Pa ovako, mi smo od uvijek htjeli nešto tako otvoriti. Jedno vrijeme smo čak radile vani. Bile smo zajedno u New Yorku i stalno smo skupljale nekakve ideje što bi mogle. U međuvremenu sam ja također prestala jesti meso, pa sam nekako pokazivala afinitete prema ovakvoj vrsti hrane. I kada smo se vratili iz New Yorka, ja sam tražila posao i zaposlila sam se ovdje. To su prije držali drugi vlasnici i tu sam radila sve ukupno oko 1,5 dana. Oni su malo izgubili interesa možda da se nastave baviti time, imali su neke nove ideje i ponudili su mi da li bi možda to preuzela i ja sam to objeručke prihvatila. Dakle, ti si preuzela baš vlasništvo ili samo kao radnica ovdje, vođenje posla i to? U biti, u najmu prostora smo, ajmo reći, ali znači pustili smo sve kako je i još smo dodale neke svoje ideje. Ajde, jako lijepo. Kažeš da ste bili u New Yorku, jeste zajedno bili u New Yorku? Da, zajedno smo bile. Onda ću Martinu pitati, zašto ste otišli u New York i što ste radili tamo? Pa prvenstveno smo otišle da malo vidimo svijeta, to je ujedno bilo i prvo putovanje, znači prije toga nismo nigdje putovale i otišle smo čisto iz zabave da vidimo kako je i onda smo otišle prvi put, ostale smo 5 mjeseci pa smo se vratile i onda nas je nešto opet vuklo da idemo još i onda smo otišle drugi put i ostale 1 godinu dana. Ne bojite se letjeti avionom ili ste išli parobrodom? Nisam se bojala dok nisam letjela prvi put, onda sam se bojala. A znači na drugom letu je bila frka? Malo da. Turbulencije, klaustrofobija, što? Najgore, turbulencije, da. Dobro, i kakav je New York grad, kako vam se svidjelo? New York, prekrasan grad, znači na prvu onako biš rekao malo prljav, ali već na drugu se zaljubiš u njega, znači nudi sve i svašta od zabave do kulture, do raznih običaja, ljudi iz cijeloga svijeta živi tamo, tako da je stvarno prilika za vidjeti i upoznat. Što bi istaknuli, recimo, jeste bili u nekom koncertu klasične glazbe, rock glazbe, pop glazbe, jeste bili u nekom klubu, što bi istaknuli? Pa istaknula od svega, pa možda da ti izlasti su malo neobični, tako ti klubovi funkcioniraju drugačije nego kod nas, znači tamo se nekako u klubove ulazi sa tim promotorima, moraš biti dotjeran da biš ušao u klub, moraš dobro izgledati, da nazovemo to tako, i onda ulaziš. Znači, ako nisi na visokim petama, ne ulaziš, što nama baš nije bilo poznato, jer nismo baš neke cure koje nose pete, ali evo, prilagodiš se, probaš. Evo, to nas je, na primjer, meni je to bilo onako neobično, kod nas toga nema. Da, tog se ja sjećam iz Rotterdama, isto dođeš pred klub i onda tamo kaže vi možete, vi ne možete. Tako je, tebe izabere na osnovu nečega, ti možeš i tako, ovako, čudno. I ono najgore kad dođeš sa ekipom, vas 5, onda kao vas 3 možete, vas 2 ne možete. Ne puste. Događalo se i to, iako je neugodno, moram priznat, da. Sjećam se toga. Dobro, što ste radili u New Yorku, u smislu kako ste se prehranjivali, zarađivali i tako? Radili smo u restoranu, u biti ja sam počela sa caterinzima. Radili smo na židovskim eventima za jednog Židova i nakon toga smo se zaposlili u židovskom restoranu i poslije smo išli u neki irski kafić. Tamo smo radile i tamo smo se u biti drugi put vratile, zadržale, sprijateljile, čak smo bile i na svadbi, menadžerici iz tog kafića, uglavnom jako dobre odnose uspostavile sa ljudima tamo. Na kraju smo stvorili jednu malu onako obitelj u tom gradu, nazovemo to tako. Jel postoje u židovskim restoranima neka veganska ponuda? Znam da oni rade košer i to, ali da li postoji nešto vegansko? Sad ne mogu sjetiti, evo iskreno da je neko tražio vegansko, iskreno. Oni imaju onu vrstu prehrane, ne znam kako to ide, ako se dobro sjećam, 12 sati jedu meso, pa 12 sati mliječno, košer, znači ne smiju miješati, tako nešto. Postoji nekakva pauza, zašto, ne znam. Mi smo radili u mliječnom restoranu, mliječno riblje zapravo, oni imaju odvojene.
I kakve su plaće, recimo, spram Hrvatske? Što bi mogli reći po tom pitanju? Znači, mi nismo radili u biti na plaću, nego samo na tipseve, na manču. Tako oni tamo funkcioniraju kao konobari i jako se lijepo da zaraditi. Ne znam, nekakav prosjek u prosječnom kafiću u Brooklynu gdje smo mi radile $200 dnevno, što je super. I to je dovoljno za platiti stan, režije, hranu si? A u nekim normalnim životnim okolnostima, sad u ovim godinama bih rekla ne, ali tada kad smo mi bile, da, jer nas je živjelo po 10 u stanu. Pa onda je bilo isplativo. Kad bi sada išla živjeti sa dečkom u taj isti stan, vjerojatno si ga ne bi mogli priuštiti. Da, dakle, je li to bilo prije vašeg studiranja na pedagoškom fakultetu ovdje? Nakon. Dobro. Evo da te pitam, kada si ti prestala jesti životinje i zašto? Ja sam prestala jesti životinje zapravo prvi put kad sam bila 7. razred osnovne škole. Gadilo mi se meso i odlučila sam biti vegetarijanka, to je trajalo nekih godinu dana, ali nisam jela doslovno ništa nego paštu s uljem i to je to. I onda mi je to malo dosadilo, vratila sam se ja opet na meso, ali to su bile baš loše meso, ne znam, voljela sam ćevape, zimsku salamu, mortadelu i to. I kad smo došli u New York, tamo mi se iskreno baš zgadilo. Zgadilo mi se jako, ne znam, naručiš pilića prsa koja su ovakva. Kako je to pile, čija su prsa ovakva. I onda sam polako odlučila prestati, u biti u jedan dan sam odlučila da vidim da li mogu i shvatila sam da mi je jako lako, da mi meso ne fali. Doduše tamo se je puno lakše hraniti vegetarijanski i veganski jer je priuštivo naspram Hrvatske. Otprilike su tu i tu cijene da li jedeš meso ili jedeš veganski u New Yorku. Znači tamo su nekako cijene izjednačene po pitanju veganske i mesne hrane? Otprilike da. A kod nas kako ti se čini? A ovdje je biti vegetarijanac, a naročito vegan, puno skuplje. Evo, mi nemamo to iskustvo, mi kao cijela obitelj, svi smo vegani, imamo iskustvo da nam se čini da je to jeftinije. Naravno, sad jedna je stvar da li kupujete industrijska mlijeka, da li kupujete, ne znam, nekakve sve ove proizvode industrijske i to, ili nešto i radite kod kuće sami, ako napravite, ne znam, kupus na paradajzu s pohanim patliđanima ili, ne znam, knedlu sa gljivama i to će vam biti sve puno jeftinije. Ako kupujete stalno industrijske proizvode, jedno mlijeko je, ne znam, 24 ili 23 kune, onda litra mlijeka to je naprosto... Kravljeg koje je 4,5 kune. I tu onda dolazimo do onog političkog dijela, treba li država i dalje subvencionirati mljekarstvo ili bi bilo super da industrija malo subvencionira i ovu vegansku prehranu? Za sve nas bi bilo dobro da subvencioniraju jedno i drugo kad bi to bilo moguće, naravno. Jasno, što ti kažeš na to? Tebe nismo pitali, jedeš životinje, ne jedeš životinje? Jedan životinje. Onda tebi nije uopće u interesu da država subvencionira biljna mlijeka i to? Pa ne bi se složila, mislim da moramo imati svi jednaka prava. Znači, ako imaju pravo na subvenciju oni koji se bave sa mesnom industrijom, onda bi trebalo subvencionirati naravno i vegansku industriju, zašto ne? Dobro sam mi se čini da onda kad pričamo da trebamo imati svi ista prava, onda u tom obziru uključujemo sve ljude, a iz tog obzira isključujemo sve krave koje sam... Ne, nisam to sad htjela reći na taj način. Ne, ja sad govorimo isključivo o subvencioniranju tih industrija. Znači, ako se subvencionira, a subvencionira se znači, mljekarska industrija i mesna, onda zašto ne i veganska? Evo. Karla, kako je na tvoje zdravlje utjecao taj prelazak na vegetarijansku prehranu i zašto nisi postala veganka? Kako je utjecalo na moje zdravlje? Pa mogu reći recimo da sam dosta smršavila od kada ne jedem meso, ali vjerujem da to nije do mesa jer jedem i dalje te sireve i majoneze i kruh koji ne bi smjela jesti. Osjećam se bolje, sigurno, manje si umoran, manje unosiš vjerojatno aditiva, hormona i svačega. To sam sigurna, a zašto nisam vegan? Iz licemjernih razloga jer previše volim sir. Još uvijek nisam napravila taj klik u glavi, a voljela bih. Smatram da ima tu još puno mjesta za nadogradnju same sebe. Ima tih nekoliko videa koje su mi preporučili moji prijatelji vegani da pogledam, ali još uvijek se ne usudim jer znam da ako ih pogledam ću vjerojatno prestati jesti mliječne proizvode i tu sam još malo u borbi sama sa sobom, ali evo, na tom putu sam. Dobro, ti dugo vremena se poznaješ i odrasla si sa Martinom i živjeli ste skupa u New Yorku i tako dalje. Primijetiš li recimo kakvu razliku, možda da bolje pitam Martinu, primijeti li kakvu razliku u tom zdravstvenom dijelu s obzirom da jedna jede životinja, druga ne?
Da li ja primijetim na svom zdravlju? Da li primijetiš razliku između vašeg zdravlja, recimo? Iako ste još uvijek mlade i fit ste i to, ali postoji li nešto, recimo, da je jedna umornija, druga manje umorna, da su vam neredovite, ne znam, mjesečnice, bilo šta da jedna ima akne, da druga nema akne, da ne znam, bilo šta? Aha, trenutno smo jedna i druga jako umorne, previše radimo, ali da, ja primijetim na svojoj koži kada, na primjer, ja nisam baš neki meso, sad ne mogu reći da jedem svo meso, jedem ga minimalno, ali, na primjer, primijetim kad jedem u vrijeme kad je ono svinjetina i to, da na licu primijetim veliku razliku i zato i izbjegavam, na primjer, to meso. Jel onda budeš ljubomoran na nju što ona nema te akne? Tako je, naravno. Dobro. Dobro. Jel ti onda nešto kažeš ili pokušaš nagovoriti, izbaciti? Mislim, pravim se važna, normalno. Ajde, lijepo. Dobro, da pređemo na ovaj dio politički, recimo to tako. Biste li podržali, recimo, nekakav referendum za zatvaranje svih klaonica, za zabranu lova, za zatvaranje zootvora, za prestanak, za zabranu pokusa na životinjama i slično? Ja bi podržala, ali bi se vjerojatno onda me roditelji odrekli. A ti, Martina? Pa mislim, možda da dođe do toga bi jednostavno svi prestali jesti meso i onda bi možda svima olakšali. Ne biš mora napraviti taj neki onako klik da te prebaci, nego tako i prihvatio biš to s vremenom i to je to. Da, meni je dosta poznanika koji jedu životinje i koji nemaju veze s nikakvim veganstvom, ništa, rekli su dajte više to provedite, napravite taj referendum, nekako to, da se to zabrani, onda će i nama lakše biti da pređemo na... Jednostavno bi što prihvatio kao što smo prihvatili i druge stvari koje su se dogodile, ne znam, tokom godina i biš prestao i tako, mislim da ne bi bilo problema. Baš smo pričali u jednom od podcasta kako je u jednom trenutku recimo bilo najnormalnije da svi puše, prije jedno 20 godina, 25 godina, pušilo se po svim kafićima, restoranima, ne znam, svagdje se pušilo, sad se više ne puši, to su ljudi prihvatili. I sad, je li to dobar put i za ovako nešto ili... Pa ja mislim da, zašto ne? Mislim, znam da bi tu puno, možda industrija propalo i puno poslova i obitelji, ali pretpostavljam da bi se snašli i išli bi nekim drugim putem, kao što je prije bilo, ne znam, karton i papir industrija i onda je prešlo se u plastiku, propale su te industrije, prešli su na plastiku. Sad ponovno plastika se povlači, snaće se i oni, znači nekako se samo prenamijeniš tu u nekom drugom smjeru, tako da mislim da bi se ljudi snašli. Da, baš sam jutros s Karlom pričao o tome da u jednom trenutku što se tiče tog prelaska sa pušenja na stanje nepušenja po restoranima i po ostalim mjestima, slično je bilo sa zabranom krzna. Hrvatska je prije nekoliko godina zabranila uzgoj životinja za krzno i naprosto je država dala svim obiteljima koji su se bavili uzgojem životinja za krzno i koji su živjeli od toga, rekli su im u ovom periodu 10 godina, prilagodite se. Nakon toga su obitelji koje su živjele od toga pokušale, neki od njih su se prilagodile, a neki su pokušali produžiti kao dajte nam još 10 godina prilagodbe, ali država je rekla tu ne i evo zabranjen je uzgoj životinja za krzno. Možda bi tako nešto bilo i sa ovim, ne znam, sa uzgojem kokoši, s uzgojem svinja, krava. Kako se tebi to čini? Ne znam kako bi se izrazila, možda je malo pregrubo uspoređivati krzno koje se koristi za modnu industriju ili pokuse na životinjama ili neku drugu vrstu iživljavanja na životinjama sa korištenjem životinje za hranu i za prehranu. Evo, bez obzira što sam vegetarijanac, mislim da opet to dvoje nije baš potpuno isto ili što ste prije spominjali lov. Lov je hobi, gušt lovljenja i ubijanja životinja. Nije mi baš jednako kao i onaj čovjek koji koristi meso u svojoj prehrani, da je kao iste težine. Ako sam dobro shvatio, ne bi imala nikakav problem s tim da se zabrani ubijanje životinja iz gušta, u smislu lova i krzna, ali imaš problem s tim da se recimo zabrani ubijanje svinja, krava i kokoši u masovnoj proizvodnji u industriji mesa. Pa nemam problem s tim, samo opet mi tu dolazi ono pitanje tih ljudi, evo, tih obitelji, te djece, tih ljudi, te zarade. Evo. Razumijem. Kako ti, Martina, gledaš na to? Ispočetka nisam čula. Dakle, imaš li ti problema s tim da se zabrani uzgoj klanje krava, svinja, kokoši, za razliku od recimo sportskog lova gdje se samo ubijaju životinje iz gušta? Je li tebi to jednako, nejednako? Pa ja osobno ne bi imala problema, evo. Ne bi imala problema jer nisam neki mesojed i nije da sad ne bi bez toga
mogla niti preživjela. A sad, da li bi imali problema ti ljudi, vjerojatno bi na početku. I sigurno bi bilo pitanje kako sad naprijed i izgurati financijski, prema čemu se okrenuti, ali vjerujem da im daju neko vrijeme da bi smislili način druge zarade. Evo, toliko. Pa ona je žešća od tebe. Da, vidiš, Martina jede životinje, ali ona žešće pristupa od Meni tebe. bi bilo možda lakše kad bi to napravili, pa bi se ja napravila taj korak prema tome. Evo. Dobro, kakva je scena u Puli po tom pitanju? Postoje li vegane, vegetarijanaca ovdje? Vi ovdje radite, da li vam dolaze vegani, vegetarijanci? Pa ima ih, da. Mislim da ih ima i sve više s godinama. Možda ja to primjećujem, pošto sama nisam, pa primijetim kad neko naglasi da nije vegan, to jest da je vegan ili vegetarijanac, ali primjećujem da ima jako puno turista. Kod turista bi rekla čak da je možda svaki drugi, ako ne i svaki vegan ili vegetarijanac. Znači, mislim da je vani to puno više nego kod nas još uvijek. A kako vam se činilo u New Yorku, koliko tamo ima vegane, vegetarijanaca? Taman u periodu kad smo mi bili tamo, čini mi se da je to bilo jako popularno biti vegan. Da je to više bilo iz tog razloga, kao zbog popularnosti, možda više nego zbog životinja. Aha, znači to je baš ono trendseterski nekako? Da, tako sam ja dobila dojam. Hipsteri pa vegani, tako nekako. Tu negdje je išlo u tom smjeru. S jedne strane u redu, s druge strane knedla u grlu, jer kako dođe, tako i prođe. Da. I onda životinje od tog nemaju u biti nikakve koristi. Da. Malo krivi razlozi za ne jest životinje. Da, a kako vam se čini, osim turista, što ima, kažete, dosta ovdje u Puli koji su vegani ili vegetarijanci, kažete svaki drugi, što mi je oduševljavajuće. Koliko ima ovih starosjedijeca tu baš Puležana koji su na toj liniji? Pa ne, mislim, ima ih, evo i u našem društvu isto ima nekoliko vegetarijanaca, imamo i jednog vegana, ali ne toliko. Znači, nama je 70% prodaje, nažalost, meso. Malo sam gledao po ovoj aplikaciji Sretna kravica, Happy Cow, koja nudi te veganske restorane. Vidim da ima nekoliko restorana u Puli koji imaju vegansku ponudu, kao i vaš Fresh. Koje bi vi možda istaknuli, jeste probali šta negdje otići? Mislim, malo da pričate o svojoj konkurenciji, ne samo o Freshu, i pogledat ćemo i vašu ponudu kakva je. Pa možda znam da se sad otvorila tu dosta blizu nas ta Surija. Možda oni im nude baš, ja mislim, vegansko i vegetarijansko. A da li ima još koja? Bili su još neki pa su zatvorili. Bila je ova Rav Food, kako su se zvali? Šanti, da, oni su bili sirova hrana. Ja ne znam baš da li ima još koji baš da je isključivo veganski i vegetarijanski. Mislim da svi nude proizvode, ali nisu se baš opredijelili za to jer mislim da je jako teško izaći van samo sa tom ponudom. A što se tiče trgovina, recimo kupiti cipele ili jaknu bez perja ili kapu koja nije od vune? Pa ja mislim da se to može naći naravno u svakoj trgovini. Ako malo pratiš, mislim, ćeš naći. Jel ti kupuješ kožne cipele ili to izbjegavaš? Ne kupujem kožne cipele, ni torbe, niti nemam budžet za to, a niti i protiv toga sam stvarno ne bi to kupovala, niti nosila na sebi. A ti kao vegetarijanka? Definitivno ne životinje za modu. Sjećam se prije jedno 20 godina moja tetka je nosila, ne znam da li se vi toga sjećate, lisicu prepariranu oko vrata i onda je staviš rep u usta. Znači grozno. Da, to je moja baka imala, da, sjećam se. Definitivno sam 100% protiv, 100%. Imaš li ti takvih iskustava? Pa imam, da, isto tako susjede, starije gospođe koje nose te životinje za ukras, znači nikako ne. Nikako ne. Dobro. Osjećaš li ti kao vegetarijanka nekakvu grižnju savjesti ovdje kad radiš u restoranu koji nudi i životinje u svojoj ponudi, kad recimo gostima koji dođu spremaš piletinu ili što već? A ne bih baš rekla da je to grižnja savjesti, da me to progoni i da ne mogu zbog toga spavati. Naravno, draže bi mi bilo kad bi opstala sama sa vegetarijanskom prehranom, to definitivno. Ali evo, bivši vlasnici koji su to vodili prije, oni su to otvorili prije nekih 9 godina. Došli su iz Londona. Vlasnica je bila veganka, vegetarijanka i prva ideja je bila da bude to veganski i vegetarijanski. I onda je shvatila da jednostavno mora uvesti barem tu piletinu da bi opstala financijski, da bi izvukli mjesec. Tako da još uvijek smo tu negdje i nakon 9 godina kasnije. Dakle, ne može restoran opstati kao takav da je samo veganski. Mora biti i vegetarijanski i ne samo vegetarijanski, nego morate još nuditi mesne proizvode da bi zaokružili financijsku konstrukciju. Kažem vam, 70% prodaje i finalne zarade nam je meso.
Da, tužno. Bi li ti voljela da imate samo vegansku ponudu, a da možete lijepo od toga živjeti? Pa naravno, mislim, meni ne bi smetalo. Meni ne smeta ni ovako, da budem iskrena, nemam niš sad protiv toga, ali složila bi se s time da izlazimo van, zašto ne? Da. Evo, iza nas su izbori za Hrvatski sabor. Da li idete na izbore, glasate li za stranke koje u svojim programima subvencioniraju, imaju programe i za pomoć lovcima i ribolovcima i klaonicama i tako dalje, ili recimo odbijate glasati za takve stranke? Pa nije da mi to igra ulogu kod glasanja, evo, samo toliko. Iskreno što se programa tiče, znači taj dio nisam uopće proučavala od tih stranki koje su tamo bile za glasanje. Nisam se baš bazirala na taj dio za životinje, više sam gledala neko drugo stanje u državi. Da, nažalost sve stranke u Hrvatskoj, ali baš sve, do jedne, do zadnje, sve podržavaju i lov, i ribolov, i klaonice, i pokuse na životinjama i ja zaista mislim da u ovom sazivu Sabora nećemo čuti ni jedan prijedlog kao da bar zatvorite zoološki vrt, onako, bar tako nešto. Da. Mislim da zaista to nećemo čuti, nažalost. Ne znam, bi li to voljeli uopće vi? Ja bi jako voljela da zoološki vrtovi uopće ne postoje, niti nikakvi cirkusi, niti bilo kakvo maltretiranje životinja. A kako ti stojiš s tim? Slažem se potpuno. Ajde, lijepo. Dobro, možda sad da se prebacimo na ovo da vidimo kakvu ponudu imate, da odemo iza vaše vitrine pa da nam pokažete šta pravite u ovom frešu, da vidimo te neke fine veganske klope. Dobro, sad smo došli ovdje u zabranjenu zonu gdje ja ne bi smio biti, pošto smo u restoranu hrane i gdje treba biti sve super higijenski, ali evo pazimo se koliko je god moguće. Evo, da pitamo Klaru da nam kaže što vi sad tu nudite od veganske te klope. Vidimo neke tamo sendviče, vidimo neke salate, neke umake. Što to točno imate? Znači ovako, u dnevnoj ponudi svaki dan imamo oko 10 vrsta salata. Ovo u metalnim zdjelama su vam salate. One su nam sve, apsolutno sve vegetarijanske. Čak bih rekla veganske. U biti 2 salate imamo sa feta sirom. Ove tu sada sve su veganske. Znači imamo slanutak, imamo leću i imamo ječam. Pa tako, nekad radimo sa povrćem, nekad sa onim što je sezonski, što imamo, ovisi. Trudimo se da je sve sezonski, trudimo se da je domaće. Dosta toga, znači, moji roditelji i njezini roditelji imaju OPG-ove, tako da zaista dosta toga uzimamo od doma, kupujemo, da smo 100% sigurni da dajemo ljudima kvalitetnu hranu. To primjećujem da je ljudima dosta bitno u zadnje vrijeme, znači da je stvarno domaće. Od veganske ponude još imamo ovako, znači humus koji radimo svaki dan svježi same. Imamo tapenadu od crnih maslina, znači čiste crne masline. Kako radite humus? Humus radimo tako da namočimo slanutak prethodnu večer, ujutro ga skuhamo, stavimo u blender, zalijevamo ga vrelom tom vodom baš od slanutka u kojoj se kuhao, malo češnjaka, soli, tahini radimo same pa stavljamo i tahini unutra, malo maslinovog ulja, pa tu su sad i razni načini šta se još može dodati, možda nekog čilija, maslina, paprike, ali ovo je recimo jedna klasika. Probao sam taj humus i super je. Možeš dalje reći što još ima? Onda imamo kao namaz tu tapenadu od crnih maslina koja je isto za vegane, recimo jako dobra čiste crne masline, samo sa malo ulja. Ovo smo izmislili neki dan nekakvu paštetu od zelenih maslina sa čilijem i pečenim sjemenkama, znači suncokret i sezam. Kakvi su ovo kolači ovdje? Ovo tu su nam naši klasični čoko kolač koji je najpopularniji. Ako ga nemamo svaki dan, obavezno mušteriju pitaju gdje nam je. Tako da ga imamo skoro svaki dan uz ponudi uz neke druge kolače. I su to veganski kolači? Taj baš, nažalost, nije veganski jer ima jogurta u sebi, nema jaja. Ali smo, kako smo mi to preuzele, smo osmislile jednu verziju istog tog kolača na veganski način, pa ga znamo ponekad isto imati u ponudi. Vidim tamo još neke sendviče, to sam jutro sklopao i čini mi se skroz ok, mislim da sam dao ocjenu čak 7 od 10 ili 8 od 10, to mi je Martina dala, da Martina ti nam nešto reci o tim sendvičima. Evo to smo danas smislile, uzele smo veganski sir i onda smo napravili da imamo nešto malo proširimo ponudu za vegane sa maslinama, sa paprikama. Namaz je po želji, mi smo se odlučili za humus i zelenu salatu. Ili nam možete pokazati taj sir, kakav je to veganski sir, da pače?
Evo sad će nam donijeti Martina sir. Što nam ti još želiš reći? Imate nekakvu rižu sa falafelom koju sam neki dan jeo i objavio na oslobođenju životinja. O čem se tu radi? Što sve stavite unutra? Evo, to smo si isto osmislili nekakav meni koji bi bio kao jedna marenda recimo za ljude, za radnike kad dođu na marendu da dobiju jedan kvalitetni cjeloviti obrok koji će ga stvarno zasititi, a da je recimo financijski priuštiv. Znači dobije se nekakva posteljica od riže, mogu birati da li žele piletinu, falafele ili povrće. Falafele mi radimo isto tu svaki dan svježe. Razmrvimo par tih falafela, stavimo blagi ili ljuti umak, par slatkih feferona, nešto malo maslina, miješana salata i to je ovako u jednom meniju, čini mi se sasvim solidan obrok. Evo stigo nam je sir, Martina pokaže nam o čem se radi. Evo to je taj sir koji smo mi uvele na bazi kokosovog ulja, ne uspoređivati sa GMO. Pa evo za danas već nam dobro ide, prodali smo nekih 5-6 sendviča što mislim da je jako dobro, s obzirom da smo ga objavile tek ne znam možda oko 12 sati. Tako da mislim da dobro je krenulo i dobili smo i veću ocjenu od 7, tako da ja mislim da ide. Ja podržavam u potpunosti uvođenje veganskog sira, ali s druge strane raste sve više i svijesti, to još isto podržavam. Sve više ljudi je svjesno što se radi sa palminim uljem i kokosovim uljem i na koji način ono dolazi ovdje, pa sve više vegana u biti i odbija takvu hranu. Iako je sad to sve još u začecima i pitanje je koliko takav bojkot može uroditi plodom, ali mislim da treba nastaviti gurat svijest o tome što se događa tamo, majmuni, radnici, što se sve događa oko toga, plantaže, krče, šume, sade i tako. Dobro, vidim tamo iza su falafeli. Jesu. Pokažite nam o čem se radi. Evo, to su naši falafeli, tako vam izgledaju kao nekakve polpetice. One se također rade od slanutka, isto ide češnjaka, ide crveni luk, peršina, ide tih indijskih začina. Izblenda se, bitno je znači, pronaći pravu teksturu, ne smije se previše preblendati taj slanutak da ne bi bili onako tupi i pretvrdi, a ne smije biti ni prerahlo jer se onda raspadaju znači, u termičkoj obradi, tako da treba naći tu neku zlatnu sredinu. Oni ovako finalno izgledaju. Mogu vam napraviti jednu falafel tortilju koja je jako popularna i jako fina ako želite. Da pače, napravit ćeš mi to evo kad završimo sa snimanjem. Što bi rekli recimo Libanonci, Sirijci ili tako nešto koji smatraju falafel svojim narodnim jelom? Što bi oni rekli kad bi probali vaš falafel? Imali smo jednu mušteriju baš prošle godine koja je došla i rekao je najsličniji našima, tako da smo na to jako ponosne. Ajde, predivno. Još mi je ostalo par pitanja u glavi. Jel te probala kad obitelji, prijatelji nagovoriti da se ponovo vratiš na mesnu prehranu? Jesu ti stavljali nešto u jelo? A mislim, stalno je tu ta neka zezancija na taj način, a počet ćeš ti sigurno opet jest meso ili kad jedemo probaj malo pršuta, ne znam, dečko si čisti meso pa mi kao stavlja na tanjur, da li želim, haha, to je jako urnebesno svima, ali prihvatiš se. Da, sad si potegnula baš jednu temu, često se po veganskim grupama to vrti, dosta se ljudi svađaju oko toga, trebaju li vegani biti u vezi ili vegetarijanci sa ljudima koji nisu vegani i vegetarijanci, pa neki oštro kažu ne, nikad ne bi bio sa partnerom koji jede meso i to, ne bi mogao s njim se ljubiti, ono. Ne znam kako ti stojiš po tom pogledu. Meni to ne smeta, evo ja sam u vezi sa dečkom koji jede meso, voli životinje, imamo životinje doma, imamo magarce, imamo pse, imamo mačke, više vremena provodimo s njima nego sa ljudima, da vam budem iskrena. Imamo jako slične poglede po tom pitanju, ali jede meso i nije mi to problem i ne bi ga mijenjala na silu. Ako ikad odluči se promijeniti, bilo bi mi drago, ali ne. Dečko, ako ovo gledamo se sigurno cvate. Pozdrav dečko, a Martina, kako ti stojiš s tim? Pa mislim i ja i dečko jedemo oboje meso. Imali smo razgovor o tome da možda pređemo na barem vegetarijanstvo. Evo njegov brat je vegan. I onako dosta puta nam priča o tome i tako nam predstavljate neke svoje pripravke koje radi kod kuće i tako da mislim da možda jedan dan nije isključeno, ali za sada još nismo napravili taj klik. Dobro, ali mislim u idejnom smislu, da li bi dok jedeš meso, da li bi mogla biti s nekim koji je vegan pa te gnjavi stalno, gdje postani vegan, gdje zašto sad to jedeš, gdje ovo ono? Pa vjerojatno bi mi išao na živce i ne bi pristala da se mijenjam baš zbog nekog, jer ako si me prihvatio, ne prihvaćaš takva kakva jesam i obrnuto, tako da. Ja se sjećam jednog zanimljivog primjera, dvoje prijatelja mojih, ona je bila veganka, a on nije bio vegan, dapače jeo je životinje i tako je to trajalo 8 godina. Ona je bila skroz mirna i nije ga napadala, puštala ga je sve ovo ono i nakon 8 godina u njemu se nešto
prelomilo i onda je postao žestoki vegan, zaista je odradio poslije puno predavanja kvalitetnih, putovao je okolo, širio veganstvo i to, a ona ga zaista prije toga, ovih svih 8 godina nije gnjavila, iako je on nju stalno podbadao oko tog veganstva i to. Pa eto, to su nekakvi lijepi primjeri. Evo, što bi još možda rekli za kraj? Jesmo nešto propustili reći? Pa ne pada mi na pamet, mislim da smo iskreno obradili sve, tako da mislim... Da pozovemo ljude, neka prođu, neka nas posjete u Antikovoj 5 u Puli, neka navrate, pa neka sami ocijene da li je naša ponuda dovoljno dobra. Uvijek smo otvoreni za prijedloge, nove stvari. Dođite, probajte u Freshu, što vas više dođe i što više jedete vegansku ponudu, to oni mogu više mesno u ponudu staviti sa strane, da ne moraju krpati proračun sa ovom mesnom ponudom, a ja se nadam već sljedeće ljeto kad dođem u Pulu da ćete imati potpuno vegansku ponudu. I da će Martina biti veganka. I da će Martina biti veganka. Eto, hvala vam i vidimo se, pozdrav. Ćao.